turayatanga kwana kwa camani. hari umuntu turi kumwe ko ndabona ari nk'umujura. Ayo none turagira gute? Camani nini? Ni mwirinzi ma. Ni nk'amadolari panyo mpavu. Muraho abakunzi ba Mado TV show, mumeze neza? Je meze neza, ndashima Imana nkuko mubibona, ntangiye meze neza. Ubundi igikuru ni ubuzima, ibindi ni nyuma. Hari ukuntu ushobora kuvuga ukavuga ati mfite ibibazo nje simeze neza, ariko kandi ugifite ubuzima uba umeze neza. So je meze neza, ndashima Imana cyane nongeye nagarutse, ntangiye mbaramutsa abakunzi banje aho muherereye mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabatahije ngo mutahe mutahe ubundi iri mu bintu byinshi. Hariho gutaha ko kuramukanya, hariho gutaha wagiye nk'ahantu. Rero buri umwe wese ariyumva, uwagiye ahantu atahe, n'uwo ndamukije nawe atahe. Okay, twongeye twagarutse uyu munsi uko nabibasezeranyije ko nzoza buri munsi, ariko hari igihe bidakunda bitewe n'inshingano zimwe na zimwe. Hanyuma uyu munsi twagarutse, kandi tugarutse mu yindi shusho. Ntabwo uyu munsi dukora ikiganiro giteye kimwe n'ibindi, gihuye n'ibindi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twagarutse muri prank. Kandi mwari mumaze iminsi mubwira ngo nzogaruke kugira prank, nari ntarabona uwo nyikorera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone ukorera prank biba bigoye, kuko prank iragoye, isaba kubanza kwipanga no kubanza kumenya uwo ugiye kuyikorera ko nta ngaruka ziri bubeho. Ubundi tugenda tuyibona kenshi, hari abantu bari mu gukora ama prank, kamvuga ko kantu nk'amakupure muri mu gukora ama prank akabakoraho, muzoza mubanza mwicare uvuge ati ninkora prank n'uyu muntu ndiri bunkoreho. Rero uyu munsi naje gukora prank, kandi naje kwikorera umuntu nkunda cyane. Murabizi hari umuntu nababwiye nkunda gusumba abandi bose, niwe naje gukorera prank uyu munsi. Nubwo dusa n'abari kumwe, ariko ndamutungura byimazeyo. Okay, uyu munsi naje gukorera mama waje prank. Ubushize narayimukoreye, abantu baravuga ati ntugakange mama wawe, ariko kubera ukuntu turi abajama sinubasha kubireka kubimukorera. Kandi kubera ukuntu urumva ababyeyi cyane b'abamama bagira impuhwe gusumba abagabo, kuko umugabo wamukorera prank kumva ko ari ibisanzwe, ariko ababyeyi b'abamama hari ukuntu bagiramo impuhwe agahita yikanga. Rero uyu munsi naje kumukanga, nubwo amaze kumenya ama prank sigaye muhamagara akavuga ngo ni prank, ariko iyo ngiye kumukorera uyu munsi ntari buyivumbure. Okay, hari ahantu nagiye kuramukanya. Ubwo rero ndamubwira ko natakaye kubera ko simenyereye hano. Abakunzi banje bamwe na bamwe baza honde, simenyereye hano, kandi ni ahantu hagoye cyane. Abatarahagera, nimba ukirinjije ntukahagere wenyine. Ni ukuvuga ngo ndamubwira ko ntashe nje mu rugo, nimara mubwire ko naje nje nyine. Ubushize igihe naje aho ndi naramubwiye ati njewe ndaza nje nyine, aranga ati wowe ntuhamenya woja kuzimira. Aramperekeza angeza mu mujyi, antegera imodoka ndagenda. Ariko ntabwo urumva yari yahamutse aguhamagara washitse bimeze gute. Rero ngiye kumubwira ko natashe mu rugo, nageze mu mujyi nkazimira, kandi ndamuhamagaza telefone itari yanje kugira ngo turebe uko aza kwikanga. Rero tubane. Ubundi musanzwe ikiganiro cya prank gikunda kuba kigufa, ariko ndaza mubyihanganira. Tubane dutungure mama wanje. Ubundi si mama wanje, namwe ni mama wanje. Tumutungure
ntuzita kumutungura burya mukange numva uko ari buzitwaremo ngiye kumuhamagara rero dukomeze tubane nsongeye kumuhamagaza telefone itari iyanje murihangana niyajamo kode ndaza kuyiha nyirayo kugira ngo ayikuremo kuramo kode wa telefone ni y'abandi niyangana kugira ngo tuze ko ese ubundi naba nibeshe nimero ngiye kumuhamagara mbe ko ayifata Allo? Ma? Allo? Ma, naje? Nari ngeze mu nzira. Iyi modoka yanzanye ihita ivuga ngo naho nyine dusiga nimba nihenze gutega iyo mu mujyi sinzi. none uragira gute nyamadolari we? Natakaye ma, natakaye kandi hari umuntu turi kumwe ko ndabona ari nk'umujura. Ayo. None turagira gute? Ndabizi, sinzi aho muntorera. Ituma utaretse gusohokana nyamadolari? Si wowe ari kukuma kumbwira ngo wabowese ngo urankumbuye. No. None mu mujyi kurabona kugarukira hehe? Nari ntaranashika no mu mujyi ma. None turagira gute? None se dutege tuze? Uramenye ndi he? Sinzi aho ndi. Ubaza abakenya agira tuze kugutorera aho ngaho. Ndabaza abandi hari uwambesha ngo agiye kundangira none sinzi aho yanjanye simba nahamenya. Ayo. None turagira gute? Ndabizi. Mwana we. Hamagara Mwirinzi turebe ko nawe ari cyo yokora. Mwirinzi? Eka mpamagare ndebe none kurabona ko aho ngaho mu mujyi utarigitana rwose kandi atari mu mujyi. Wari ugeze he? Ndahazi umva mama nawe. Eka mpamagare Mwirinzi inyuma. Numara si waragira gute? Turasega tuze mu mujyi tuhahurire twembi none. Nimuhahurira se mugira utema. Ndabizi n'ukuri none turagira gute? Ninde muri kumwe? Nje nyine se yagiye kera ku kazi. None ndagira gute ma? Reka mpamagare Mwirinzi turebe uko tugiye. Ngaye muhamagare twumva. Wowe nimba ugeze aho ngaho imodoka yahagusize. Uhamagaye turangira aho uhagaze tukaza tukagutanga. Kandi bambwiye ngo nihenze ngo ntabwo nateze iyo mu mujyi. Sinzi iyo bansize. Reka mbaze Mwirinzi. Uramubaza guteze? None turagira gute nyamadolari? Simbizi kuko nimba mutanga amatangazo. Turayatanga kwa chamani. Reka mpamagare Mwirinzi. Reka mpamagare inamba ya Mwirinzi turebe. Guys, bagiye guhamagara chairman, be chairman ninde? Sinamuzi. Nukuvuga ngo agiye guhamagara Mwirinzi. Chairman ninde? Eka dutegereze twumve guhamagara Mwirinzi ukuvuga ngo Mwirinzi ngaba ari hafi yanjye agiye kumuhamagara twumve namubwira
sinzi uwo chairman nimba aza kumubwira ngo gute etari itaba reka twumve uko abwira Mwirizi guys itaba itaba Mwirizi nyishireho nuvuga ko atangire Hello. Hello. Mwiri. Turi Mwirizi ko numva ari Nyamadorari. Ni Mwirizi ma. Ni Nyamadorari mpaya nyumva vuba. Mwiri. Ma wanyabewe ni Mwirizi. Ni Nyamadorari si Mwiri. Kevin ni nani? Nawe sikia. Halo? Halo Kevin. Yes, ni sauti ya Nyamadorari. Ma, Mwiri. yari Franka ma. Nimekuambia tu ni Frank. Nimekuambia ni Frank. Baza mumbesha. Twago tukubesha. Ayo. Nimekuambia tu ni Frank. Wariko wumva gute? Umbwiye ngo ni nguraje kazama ngo reka ngume utegereze ngo uhamagare mu mwanya ngo hari gise. Noneho nazabwirizaga ku buryo bwiza. Wari ugiye guhamagara chairman? Nari mbwiye Mwirizi ngo tubivugane uko tugiye. Wari kubwira gute chairman? Iko batakaye batange bashire itangara. Yata. Ma, yari Frank. Wari ugiye kunyitegura niki? Nari mbaye mvuga ngo reka njega kugura imboga nguranguye kuza. Sijya kunda. Nari maze kuvuga ngo reka muri imboga tugume duteke n'ishika bwije. Dugira duteke. Aromaze iminsi umbwira ngo urankumbuye. Yoza vuba. Ntiyaza Nyamadora. Ma, ndi mu kiganiro. Guys, ndafashwa ariko ntabwo ari cyane. Nabanje kumufatisha Mwirizi n'utumye bamfata. Ariko mwumvise ko mama yaranyiteguye bya vrai. Hanyuma rero Franka murabizi kwiziba ngufi. Mwandike muri comment hari ukuntu abantu bagiye banyandikira ngo singaza kanga mama wanje sinubishobora kuko mama wanje ni inshuti be na yayindi bena nkubwire gute. Turi ruhande rwanje karagira gashare. Ni inshuti yaje ku rwego udashobora kumva. Ku buryo iminsi maze ahantu ndi ari mu kumpamagara buri munsi ndagukumbuye. Niyo mpamvu nari mubesha ngo ndaje. Hanyuma rero mukomeze mumbwira abandi nzokorera Frank. Tukomeze tuyitegure tubane. Hanyuma amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mukomeze munshigikire nimwe banje. Munkunde. Mumpugure mumbwire icyo ngomba gukora. Nzambagenderaho. Iyo mumbwiye ngo iki si cyiza ngomba kukireka kuko nimwe inshuti zanje nimwe banje. Nyuma agaciro gusumba abandi bose. Hanyuma mukomeze mukore subscribe abatarayikora. Mugire na comment zanyu buriya zazinkomeza nkumva ndakomeye. Apana mbi. Hari umuntu wari wiharaje kwandika commentaire mbi ndakubujije. Genda uhinduke ugaruke wabaye mwiza wandika commentaire nziza kugira ngo naje nkomeze ngira imbaraga
zo gukora, dukomeze tubane. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Bye bye.